Danko, seseyiyo leyo ndabandaba bafethu. Emhlabeni kunento bafethu ayithola engifuna ukukhuluma ngayo e-very dangerous. Ukunaka iy'ndaba zabantu ayithola. Ungazinaki iy'ndaba zabantu, naka iy'ndaba zakho. Ekela ukuhleba, ekela ukugobhoza abantu uyayithola. Ngoba ekugcineni zakho ziyoma izinto uloko ubheka iy'ndaba zabantu uyayithola. Njengoba ngishilo ekucaleni ukuthi nokuba semndenini nje nubone ukuthi awuthathiwa serious uyayithola. Leyo nto leyo into yabo, indaba yabo, akusindaba yakho uyayithola. Naka iy'ndaba zakho then uzokwazi ukuthi ube-grounded